Mihango ya kufokera muthanga ceceni-inĩ itiganĩte gũkũ ward-inĩ ya Brat kaunti-inĩ ya Isiolo yambĩte kũrũgama, ene marori na arĩa marutaga wĩra wa kũfokera muthanga makĩenda mateta mao maiguo. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Ben Mugambi, aruti wĩra aya maugĩte nĩ mamũkĩrire marũa ma kũmekĩrĩra mũkana wa kũrutĩra wĩra gũkũ, na ũrĩa watũmire marũa mau ndarĩ aramenyekana. Hii mtu atafutwe. Huyu ndiye analeta siasa katikati yetu na Waturkana juu sisi hatutaki vita na wao. Hii watu tumekaa nao kwa muda mrefu na tunaomba jukumu ichukuliwe. Hii mtu atafutwe. Tumeishi kulipa community ya 500 ambaye tutengenezei barabara. Hatujui kazi inafanya na tunalipa. Lakini leo tumekuja kuambiwa tusifike huko. Hao ndo wanafaswa kwenda huko. Tumekosea wapi? Hatujajua makosa yetu ni upande gani? Ni upande ya Neema ama community? Na loaders ambayo ni mandugu zetu tunafanya nao kazi. Hatuna shida nao. Wanafanya kazi pamoja na sisi, tunapakia gari tunatoka tukiwa pamoja. Aingĩ ao nĩ arĩa marutĩte wĩra gũkũ kwa ihinda iraya na marauga makoragwo magitĩrĩtwo, no rĩu kũrĩ na gakundi kanini ka andũ karenda kũmahũrithania na aikari a kũrĩa kwenjagwo muthanga. Na hii kazi imesimama sasa kwa sababu hao watu chache kujipendelea wakasema hao peke yao ndo wanafaa kuload. Mimi nashindwa vijana wa town hao wakitumiwa fujo washinde kuenda kuload huko, nani atakuja ajiri vijana wote? Sisi tunakuja kuona mali kutoka hapa baka hapo Burat kwenye semekana mchanga iko ni distance kidogo sana kutokana hapa town. Unapata gari imetoka hapa imeenda kwa mchanga huko, tunapigiwa simu. Sijui driver amepigwa, watu wa kupakia wamepotea ndani ya kichaka. Tunaenda kutafuta watu wetu ndani ya kichaka tena. Matarĩrie menyamaro ĩrĩa makoretwo makĩgerera ya gwĩtio mahaki nyambo-inĩ cigĩtwo mũgarũ wa watho, no makaya mao matirakinyĩra honge iria ibatie kũmateithia. Tukilalamika tukipeleka sheria, yani kwa hiyo mambo kwa sheria, hakuna mtu anatusaidia. Tunaenda tunazungushwa tukiwa tunaambiwa ngoja tutaangalia. Gari ikienda kwa mchanga huko inalipishwa zaidi ya mali 6. Leta pesa, unapata watu wanatoka kwa kichaka, leta pesa. Gavana huko na uwezo, tuweke kila mahali serikali tufanye kazi na usalama. Tupate suluhisho ndo kila mtu arudi kazi. Sisi tunakulaga vijiko na gari zetu tunafanya nazo kazi, atuombi. Rĩu marenda gavana wa kaunti ĩno Abdi Guyo kũingĩrĩra nĩguo anine ndũgamano ĩrĩa ĩrĩ ho na mahote gũcokereria wĩra-inĩ wao. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.